Hadian kajing menti ke Sarkar Jilla, halor kajing panjing pensyai jong ke seng hito, haka bayade pak kajing bata kapulia puti jong ki samla pulia ke Jilla, ling baka state quota, kabalatip uneducational purposes, nakaliang ke seng, ka ujor syaka ying ka syari badon buram jong ke Jilla, halor ke tei kamat. Henry wat hadian kajing tuklar jong ke ying ka syari, nakaliang ke Sarkar, kam shimla jubab satya, Henry day tat hadu baka ying ka syari kala ay ka notice content, ya ke tei kamat. Hadiin baka Sarkar kala depan ai ke jubab nakaliang kaseng menta kasi kala let benbu de kajing tho banyak rensani halor kani kamat bat ka menteri bedai pek ya ketenat an jong ke jela ka kong amperin lingdo bat haba keren syakilat patai kubor nakaliang u presiden kaseng uba don bok dekar ulo ong baka jing ya kendu jong ki ya ka kong amperin kadai baki budin bha ya kani kamat SITO sangkeme nilawan kendu kong amperin bedi minister in charge jong ka lo bedi kumju health minister ten nakaliang ko jungi kajing yo kawan kendu jungi mentasi kong amperin kadai halor ka nongrin ba barokha IPTip ba nyebut din ya kane ka bahak pule nane kata ka reservation on educational purposes hadin bikin ada tho ya ka presentation shaka government husna ma ajal puar te kiklem shim ajubab te hadin bagi kiklem ajubab te ngi le no da kabatit ya kajing khang yang kasyari te hadin nang to katuklar yang kasyari to katto kan ne banai ru ke government kam jubab te ndai ka ngat ka notice ta ka content te hadin nang to ka sarkar ke jubab no da ka baong ba ya ka educational purposes ki dang ya pe kat kum kane kalut leka sting an spule pima ka dated shalong khat lai kris to pat ka pulai ka bala IDL ke ding do MCS deputy secretary jong ka sarkar mekhlia ka ba sanga un nong jore kata ka repetition the hangni la jubab ba sir in inviting a reference to the subject cited above I am direct to say that the principle and spirit of reservation policy is extended or apply for admission in the state government educational purpose, including higher and professional studies through conventional practice. They halor bangi yo ikani kishti tingi tho ikani kishti ka bangi I suggestion chuka government banang ni shikman habai dei bakata ka baha pule. Chungkinik mani pule doktor engineer doktor ki habai dei ka baha pule. Tingi la kren ka pasai mila koru ba kakum ka reservation policy namariya ka reservation for educational purpose ka bah puli klem dukun thok tengi nakaliang ko jungi ni sungu kya te kat badang don katang ya keren kata expert committee ni thok ka government banang ni shakma habe de ka bah puli kindai na ban ai te kanjan notification lani ba kendra ha ke cabinet ta ba se ka ordinance ka ban ri banai khnang ba ki badai hok ban yo bandit puli ka ne ka reservation haka bahapule te je kata kena kalian go jong I ilaong ba indra show CM benyakren ye kani ban pensmo ba kai ka mangi kwa pa kai ka jing dawa go jong te nakalian go jong I la kren bete ko basai ata ka sarkar hi kamla ban le ai ban ra ban shnar ga kanta ka kanja policy habe de ko bahapule tangim ban sengin salet biang seyang besar sesian kat kum hadin bengyo jubab kat kum kanika hajing asa suggestion ni ya ga sarkar jilla ikan tu pat bati kong amperin halor jong kanika pila prokoi pila aper halor kanika NHM kaba don kanika ma ka ngansupulen dia number DHS MCH FW NHM MLHP ma code MLHP arpo live kani kadi ka bami hapo website apply trik na lupra ada apply halor kini ki south way teli ikerteng jong kini ki banyo ya kata kam hapo ka bi among school the under mentioned candidates are hereby appointed as mid level health providers on contractual basis to serve at the health and wellness sub-center in the state under the NHM with effect from 1st September 2023 under the following terms and conditions. The following candidates have completed the BSc Nursing Integrated Course Certificate Course in Community Health for 6 months from a recognized institution. The nilai keren yikini kilis nilai keren baik hadian bawan ka jing ujor anonymous mo lingba kami ya.
temen ni pensngo ba ni ong i ba halor kini halor ba mi kene kales kami par kawi ka post ling ba ngadon lang hantu ka group jong GSMC ka bla post champion bu ong baki garo kemi ong ha te kami ko kondrom mawa le se ka government ka bakla baki don ka special kota ki garo yim kwa ko kota jongki kiru kim de ban kwa ko jongi kai ko pami kwa long bangi pensngo ba je kan ni ka bla mi ka government kala le kuno te nakal ni yo bajubak na kalian jong ka health minister ong ba je kan ni kala put on hold chwa but share and support ya kan ni kalis te habang akali pat ye kini kilis namar ba kila mo kato kila khot kerke ya kata ka pat pentung ye kita ki karo namar kan ni ka MLHP ka dang dei ka basin kong ka bami kan ni ka post bat ka ban lech ru saduk sapo o Delhi pakan yo recommendation mo ka fan kan ni kata te habe hadin ni la ya kran te nakalian jo i shong big da inspirmi ya ka result kita different list and difference bat ki kerteng tharai pensas kamshai da phin do ya klina i namar bakat ku jubat jong i ti jubat big da halor kan ni ki bo pe on hol tangi ngismo ba barokhat ki ba mi kerteng kat kum katuka ka scheme ka debi sapu ingot ta kata ka shong ka jing start jong government kuno kan bahak ya ka yang ko jong i ti yong ba i la ajeng mut ro ba la ye kren ba ni don kam hiru ban ye kendu ya kita ki expert committee but in si kren ba menteri rang ba ni ru in la ban yo ban participate kata long tang ka ya ajeng mut ini kan ta ka shong ba hangi ngin je shong aga piting jong sek bangin ya perkat lada ngin ajeng mut lani ngin ajeng mut te habiya de hi pat kanika ka bahak pule ka reservation on educational purposes tangi hapan podian bat ngin song thai jeru namar ba lagi hi ngelai ya bat si ka shari te jagat te ka ban nang ni sikmat pat ngin pengor ban ngin podian ru bat ngin ai lak ba pe tang ba kam don kata ka polisi notification men ka neru kami ka to mo kata ka PR jong tu khna ubom deyu nong jong gejala ndri naga por tharai phla hi baki practice ya kata ka conventional practice habi dei ka bha pule phim phaju osmo bondon kata ka PR kan dei go first time kani ka reservation hi hapo jala jumi long ki pajba ki de bantip bakalong highly illegal namar ba claim shimla konthop hapo jong ka reservation policy 1972 te kai ka ba ka government kade ban shna ban kran e ban le halor kan ne ko polisi lom ta ta ko man bale chakot ni ye tum kho namar ne kam phat long an kam phat ton kano kata kanja notification kaleng ko government ni nim phat ye kran ta ye ka boye bumta ni don kam sha ba ye ban ithu sha ye kata ka reservation educational purposes ta bakan ai cha de kanja notification menta ni ye kran bha ai haba kam phat long an kam phat dei kam phat don hi tang ka jing tho ka ba shu long be ngai e je PPA je nga thap pi tang kata ka jing long jong kata spirit and letter